lena lena ke ba ba tsapa thusa batho Jesse Hi family, le kae? re teng makoti Ne ke tlo le check gape se le ke le file di protection order gwanyewa ya do ke o makota ngwanyano sha dula ai papelang makoti akasithandi shot collaborator shot dubula malume Tshepo mani make rakadi teng makoti ao ma Joyce makoti ketla awi lena Tracy bathong Matlalas wa itswallela ke ra wa ke tlo le checka pita bitse ke tlo le checka ka go selelile fela yalo bathong se le ke le tlogetse fela yalo ke le file di protection order so de ke tlo le bontsha my new toy okay makoti okay ha di ngwanyana ke sosi isipamo sa ka makoti awi lena ninyano ke ba gafa sorry Joyce sorry chicken hunch sorry so ha wa shemba bathong ke tla founela pita ke mmotsong pita mma go a tsoga ke re ke tla mo founela ke re pita mma go a tsoga a hona bothata ne ke no re ke feta fela ke tla kwa ke le bona latera ke re ya malume Tshepo re ndi coachela makoti re ndi tsamanyano bye bye makoti le sepele botsa kere yo makoti akasithandi makoti akasithandi shadubula